Twongeye kubasuhuza dukomeza no kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe inshuti zacu mudahema gutuye ko muri kumwe twibintu byinshi bya buri munsi amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Itariki 11 Werurwe umwaka wa 2025. Amakuru yo ni menshi birumvikana, cyane cyane tugiye kwibana n'ubundi kw'intambara ihanganishije inyeshyamba za M23 ndetse n'igihugu cyangwa se na leta ya Kinshasa, ubwo n'igihugu nyine n'ubundi cya Kongo. Aba bombi n'abakongomani, ibyo byo birazwi, haba nyine izi nyeshyamba ndetse na guverinoma y'i Kinshasa. Aba bagabo cyangwa se izi nyeshyamba za M23 zivuga ko zirwanira nyine uburenganzira zigenda zivutswa na leta iriho iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Mu makuru tugiye kugarukaho, tugiye kureba ku makuru menshi agiye atandukanye. Tariki 9 Werurwe nibwo M23 yafataga cyangwa se yigaruriraga umujyi wa Byondo. Hari n'andi makuru yagiye atangazwa na leta, ubwo nyine ni leta y'i Kinshasa, aho yashyiraga hanze rwose itangazo rivuga ko umuntu uzabasha gufata abayobozi 3 ba M23 nyine, ubwo ni babandi bakomeye b'imbere, azahabwa igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari. Ibyo rero nibyo leta y'i Kinshasa yatangaje, yuko umuntu uzabasha gufata abagabo 3 b'abayobozi b'umutwe w'inyeshyamba M23 azahabwa igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari. Urugamba ruhanganishije izi mande zombi nyuma yuko M23 igiye yigarurira imijyi igiye itandukanye yo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ibijyanye n'umutekano bivugwa ko wagiye urushaho guhungabana. Ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi bigira icyo bivuga, ndetse bimwe yewe biranerura biratobora rwose. Ubwo ndavuga nk'igihugu cy'Ububirigi cyahise rwose gihagarika n'inkunga cyahaga u Rwanda, nyuma y'uko kuza nyine kumva ko igihugu cy'u Rwanda gifite uruhare mu bijyanye n'iyi ntambara, binyujijwe nyine mu birego Kongo yagiye irega u Rwanda ivuga ko ari igihugu gifasha izi nyeshyamba za M23. Ububirigi nyine bwaje kugira ngo rutya buhagarika inkunga yabwo y'amafaranga ngo bwahaga igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ibindi bihugu bigenda bikangurirwa gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, n'ibindi byinshi biri kuvugwa mw'iyi ntambara imaze gufata indi ntera. Turaje tubigarukeho. Muhaye ikaze, reka rwose twinjire muri aya makuru agiye arambuye avugwa mw'iyi ntambara ya FARDC ndetse n'inyeshyamba za M23. Hari tariki 9 Werurwe muri uyu mwaka turimo wa 2025 nibwo inyeshyamba za M23 zaje gufata umujyi wa Byondo. Mw'iri fatwa ry'uyu mujyi wa Byondo habereyemo intambara ikomeye yahanganishije inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC nyine cyari kiri mu mujyi wa Byondo. Haje kumvikanamo imbunda ziremereye, yewe ngo n'indege zaje kwifashishwa, ubwo ndavuga ku ruhande rwa leta FARDC. Gusa nyine M23 n'ubundi nkuko yagiye ikomeza kubyitwaramo neza n'amayeri, iza kubyitwaramo neza n'ubundi biza kurangira intsinzi iyegukanye, aho n'ubundi nyine byaje kurangira yigaruriye uyu mujyi wa Byondo. Tuvugana size ngizi tariki 11 Werurwe rwose umujyi wa Byondo uri mu maboko y'inyeshyamba za M23. Ibuka bona ko noneho byahuruje amahanga
Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wari gusaba inkunga cyangwa se ari gusaba ubufasha igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo nibura nacyo gihaguruke kize kirebe icyo cyafasha iki gihugu cya Kongo ngo gishobora kuba kigiye kwigarurirwa n'igihugu ngo cy'u Rwanda. Niko leta ya Kinshasa ibivuga, kuko yo ivuga ko ihanganye n'igihugu cy'u Rwanda, idahanganye n'abanyekongo ubwo nyine ba M23. Tshisekedi rero n'ubundi akomeje kwiyambaza amahanga, ari nako akomeza gusabira igihugu cy'u Rwanda ibihano ngo kuko ngo kijanditse mw'iyi ntambara ngo nyine gishyigikiye umutwe wa M23. Intambara n'ubundi yo irakomeje, kuko ubu rwose wavuga ko M23 nyuma yo kwigarurira uyu mujyi wa Byondo birumvikana ise igabamo abasirikare bayo, ari nako ikomeza gutegura indi mipango y'urugamba uko rugomba kugenda. Ndagushimiye wowe ukomeje kubana natwe, mwibutsa gukora subscribe, like, share, comments kugira ngo ukomeze ubane natwe mu biganiro byacu bitaha. Komeza ugire ibihe byiza. Ciao ciao.